салом бинандагони азиз, хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ манзуратон мегардонем. Шалугу хоҷа ҳастам ҳамроҳатон ва ҳоло муруре мекунем ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 5 октябр. садҳо паноҳҷӯи афғон ки тоҷикистон иҷозаи вуруд надод бо дастури толибон ба дохили афғонистон ронда шуданд. اکثر فامیلام از طرف امارات اسلامی تهدید به مرگ شدن و اشتباهشون را ترک کردن. دیگه از سرنوشت از اون معلوم نیست. чигуна нақшаи эмгузаронӣ бар зидди COVID-19 дар шаҳри Душанбе 104% иҷро шудааст. қариб зиёда аз 250,000 нафар аҳолии шаҳр зиёд шуд. сарвати пинҳонии раҳбарони ҷаҳон ошкор гашт. хонаҳо ба фарзандону маъшуқаҳо ва он ҳам берун аз андоз. имрӯз афи байналмилал ё созмони Amnesty International дар изҳороти гуфт моҳи августи имсол нирӯҳои толибон ба таври ғайриқонунӣ 13,000 аз ҷумла як духтари 17 соларо куштанд. қатли ду мулкӣ ва 11 узви нирӯҳои дифоии миллии Афғонистон рӯзи 30 август дар деҳаи Каҳо рух додааст. шоҳидони қатлҳо гуфтанд ки 9 узви нирӯҳои амнияти миллии Афғонистон замоне кушта шуданд ки ихтиёрӣ ба толибон таслим шуданд ва ин кори ҷангиёнро авфи байналмилал ҷинояти ҷангӣ меномад. толибон ҳанӯз ба ин изҳорот вокуниш накарданд. дар ҳамин ҳол гурӯҳи толибон ба паноҳҷӯёни афғони мунтазир дар марзи тоҷикистон муҳлат доданд ки ба маконҳояшон баргарданд. маҳмудҷон раҳматзода гузориш медиҳад. паноҳҷӯёни афғон баъди ҳушдори толибон молу колоҳои худро ҷамъ доранд. нирӯҳои толибон ба онҳо як рӯз муҳлат доданд ки онҳо ин қаламравро тарк кунанд. ҳоло садҳо паноҳҷӯи афғон маҷбур шудааст ки аз ноҳияи ишкошими афғонистон ҳаммарз бо ишкошими тоҷикистонро тарк кунанд. یکی ماه میشه که در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان مهاجر شدیم و تعداد اکثر فامیلام از طرف امارات اسلامی تهدید به مرگ شدن و اشکاشم را ترک کردن. دیگه از سرنوشت از اون معلوم نیست و خواست ما از نماینده های سازمان ملل امی است که با مشکلات مهاجرین ولسوالی اشکاشم رسیده. баъди ҳушдорҳои пайдарпай ба паноҳҷӯён акнун толибон даст ба кор шуданд. ба иттилои манобаи радиои озодӣ нирӯҳои толибон рӯзҳои ахир яке аз паноҳҷӯёнро ба қатл расонида як нафари дигарро латукуб карданд. акси латукубшуда ба мо дастрас шуда дар он сару рӯяш захмӣ ва дасташ баста аст. манбаъҳо гуфтанд ӯро пизишкон муоина кардаанд. баъзе аз паноҳҷӯён дар ишкошим мегӯянд аз вилояти Паншер ҳастанд ва бо умеди он ки тоҷикистон роҳашон медиҳад ба сарҳад омада буданд. طالبان اصلا تغییر نکردن. وقتی که ما از ولایت پنجشیر به اشکاشم ولایت بدخشان مهاجر شدیم در راه آزار اذیت زیاد شدیم. وقتی در پایتخت کابل می‌بینیم طالبان در اونجا با مردم متوفت و مهربانی میکنند به خاطر که فوکس رسانه‌ها اونجا بیشتر است. اما در اشکاشم ولایت بدخشان اکثر مهاجرین ولایت پنجشیر مورد تهدید طالبان قرار میگیرند و از اینجا ҳоло паноҳҷӯён мегӯянд зери фишори толибон ва таҳдиди куштан ба тарки ноҳияи ишкошим водор шудаанд. онҳо мегӯянд ки тақдири ояндаашон дигар рӯшан нест. дар ҳамин ҳол волии толибон дар бадахшони афғонистон рӯзи 4 октябр гуфтааст 600 беҷошударо аз марзи афғонистону тоҷикистон ба хонаҳояшон баргардонидаанд. мақомоти тоҷикистон бо вуҷуди гузоришҳои ба такрор дар бораи вазъи паноҳҷӯён дар сарҳади афғонистон вокуниш накарданд. бино ба гузоришот дар ноҳияи ишкошими афғонистон наздик ба 2000 паноҳҷӯ ҷамъ омада аз охирҳои моҳи август ба ин сӯ талош доштанд дар қарамлаби тоҷикистон паноҳ ёбанд. дар 3 моҳи ахир мавзӯи паноҳандагони афғонистонӣ ба тоҷикистон доғ шудааст. дар моҳи июн ва июли имсол мақомот аз ақибнишинии низомиёни ҳукумати афғонистон ба хоки тоҷикистон расман хабар дода буданд. аммо пас аз тасарруфи ин кишвар аз ҷониби толибон дар бораи вуруди паноҳандагон иттилои расмӣ нашр намешавад. иттиҳодияи аврупо рӯзи 14 сентябри имсол дар хабарномае гуфт дар ҳудуди вилояти хатлон ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони тоҷикистон то 5000 фирорӣ аз афғонистон паноҳ бурдаанд. як корманди филиали амонатбонк дар ноҳияи айниро шаби 4 октябр дар бинои бонк овехта пайдо карданд. сокинони деҳаи ревади ҷамоати урметан гуфтанд замоне ки ҷасади ғиёсиддин аюбзодаи 27 соларо аз ресмон поин оварданд, номае дарёфт карданд. дар он навишта шудааст марҳум бо сабаби аз сӯи чанд соҳибкор барнагардонидани пули қарз даст ба худкушӣ задааст. Аюбдин Хуҷев падари ғиёсиддин ба радиои озодӣ гуфт ҳарфсари 100,000 сомонӣ пули бонк меравад ки
پسرش به چند حجی نویه عینی قرض داده است. جسد غیاث‌الدین ایوبزاده را امروز به خاک سپردند. حالا دادستانی نویه همراه با کارمندان شعبه کارهای داخلی قضیه او را از روی ماده خودکشی تفتیش دارند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید همه ساکنان از 18 سال بالا در شهر دوشنبه واکسینه ضد کرونا ویروس گرفتند. ولی برخی از باشندگان پایتخت گفتند تا حال خود را ضد کووید 19 ام نکردند. ساکنان در نگرفتن واکسینه سبب‌های گوناگون را پیش می‌آورند. منراجب یوسفی و نگار فضل‌الدین با مردم و مقامات صحبت کردند و خودشان هم واکسینه گرفتند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرده است که نقشه امگذارانی در دوشنبه 104% اجرا شده است. به گفته مسئولین به جای قریب 626,000 نفر آنها بیش از 628,000 نفر را ضد کووید 19 ام کردند. برای چی مثلا اختلاف 100% نیو 114%؟ چون که در این مورد گفتن ضرور است که شاید نفرانی که مثلا صاحب خانه هستند اما موقتا اقامت نمیکنند یا اینکه در دهات هستند اونها برگشتن، خب تیر ماه هست الکی به جای مقیمی خود برمیگردن از دهات و بعدا نفرانی که شاید نو به قید گرفته شده باشند در شهر دوشنبه، چون قریب زیاده از 250,000 نفر اهالی شهر زیاد شد با پیوستن قسمت ها، یکی از قسمت های در اطراف دوشنبه قسمت ها از ناحیه رودکی. بیشتر همصحبتان ما در محله های گوناگون دوشنبه گفتند ضد کووید 19 ام گرفتند. در بسیار حالت به گفته ساکنان پزشکان به در منزل آنها آمده طلب کردند که باید واکسینه بگیرند، ولی تا حال در دوشنبه هستند نفرانی که واکسین ضد کرونا ویروس نگرفتند. واکسینه گرفتید؟ البته. کدام نمود شد؟ اینه بخیتوی وایس ولی نمیام تلفنم رو ضبط کردم. چند دوزش گرفت؟ نم 2 مرتبه دیدم 30 ایول دا گرفتم و 31 ایول. نمیدونم برای چو مسترو چورده همین عین خود ما همش کدیسیم گرفتن. اهل عائله کی نگرفته است؟ همه پسرم گرفت خوجاینو. Я 2 раза вакцинировалась. من 2 مرتبه واکسینه گرفتم. دویمش را پس از 2 یا 2.5 ماه گذرانیده بودند. AstraZeneca. دیل دارم، خان دارم و کی نیست. اهل عائله شما کی گرفت؟ اهل عائله ما همه بچه‌ام گرفتن. آنا کلنو گودک مایده دارم نگرفت، همشو گرفتم. من مادام ممکن نیست. آخرونش 31 ایول گرفتگی بود. خودتان چه حس؟ نقصیز کردم، خیلی مزام نشده و نقصیز کردم. برای چی واکسینه نگرفته؟ نمیدونم. نه اومده بانکر. آمدن نکرده. من اویلان گرفتم، دیگرش کودک کنول میدن. خان استیسترو میگردن خونه به خونه میگردن. خان نگیری نمیشد که خو. 3 ماه پیش وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که همه ساکنان از 18 سال بالا در دوشنبه باید واکسن ضد کرونا ویروس بگیرند. برای این پزشکان مجبور شدند برای گذراندن واکسن به کارگاه، مسجد و خانه به خانه ساکنان روند. بعضا شکایت ها از مجبوران گذراندن واکسن هم رسانه‌ای شد. پزشکان عائلوی تصدیق میکنند که در اول نه همه ساکنان به گرفتن واکسن راضی میشدند. خوشبختی ما همین است که شهروندان به یگان دو دیلگی قریب واکسن را قبول کردند. بسادی بودن شهروندانی که دستکشی میکردند نمیخواستند، لیکن بعد کارهای فاموندادی که از طرف کارمندان سوای تندرستی گذرانده میشید آنها یک مسئولیتی بلند ظاهر میکردند و خود را با این واکسن فرا میگرفتند. 3 ماه پیش اینجا مرکز سلامتی رقمی 13 دوشنبه پر از آنهایی بود که برای گرفتن واکسن آماده بودند، ولی حالا این اتاق خالی است. معلوم نیست که این فضا به خاطر کم شدن تعداد خواهشمندان است یا بیشتر ساکنان الکی ام شدند.
نظرها به گرفتن واکسن در تاجیکستان گوناگون است. هستند نفرانی که تا حال از واکسن هراس دارند، اما مقامات تاکید میکنند که راه یگانه پیشگیری از کرونا ویروس این گرفتن واکسن است. تاجیکستان تا امروز 5 نمود واکسن فایزر، مدرنا، استرازنیکا، کروناواک و سپوتنیک دریافت کرده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. барномаро идома медиҳам. Як зани рус ки бо Владимир Путин солҳо робитаи пинҳонӣ доштааст, дар ҷазираи Манака соҳиби манзил шудааст. хонаводаи Илҳом Алиев, раиси ҷумҳурии Озарбойҷон, ба таври пинҳонӣ ва тавассути ширкатҳои хориҷӣ ба нархи $700 миллион дар Лондон молу мулк хариданд. як таҳқиқи азими хабарнигорон бо номи авроқи Пандора ошкор кардааст ки чӣ гуна баъзе аз раҳбарони кишварҳои собиқи шӯравӣ сарвати зиёди худро дар минтақаҳои офшорӣ пинҳон намуданд. тоири сафар мавзӯъро идома медиҳад. авроқи Пандора сарвати пинҳони раҳбарони кишварҳои пасошӯравиро ошкор кардааст. дар ин авроқ номи раҳбарони Украина, Озарбойҷон, Русия ва Қазоқистон ҳастанд. санадҳои ифшо шуда нишон додааст ки президентҳои Украина ва Озарбойҷон дар минтақаҳои офшорӣ сарват доранд. санадҳо ҳамчунин аз пардохти пулҳои зиёд аз номи атрофиёни Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, ва Нурсултон Назарбоев, раиси ҷумҳурии собиқи Қазоқистон мегӯянд. авроқи Пандораро консорсиуми байналмилалии хабарнигорони таҳқиқгар нашр кард. Озарбойҷон санадҳо аён карданд ки дӯстон ва аҳли оилаи раиси ҷумҳур Илҳом Алиев аз тариқи ширкатҳои офшорӣ ва пинҳонӣ бо арзиши $700 миллион дар Лондон хонаву моликият хариданд. ҳукумати Озарбойҷон ба ин гуфта вокунише накардааст. Украина санадҳои махфӣ нишон доданд раиси ҷумҳур Владимир Зеленский дар замони ҳунарпешагиаш аз тариқи ширкатҳои офшорӣ дар пойтахти Бритониё хонаву амволи гаронбаҳо харидааст. ӯ соли 2019 бо ваъдаи маҳви коррупсия раиси ҷумҳур интихоб шуд. пеш аз раиси ҷумҳур шудан, Зеленский саҳмияҳои як ширкати офшориро ба шарикаш Сергей Шефир супурдааст. Шефир баъдан дастёри раиси ҷумҳур шуд. мо нишон додем ки ин тиҷорат чӣ гуна кор мекунад. ҳамчунин аҷиб буд бубинем ки оё Зеленский пас аз раиси ҷумҳур шудан фоидаи онро гирифтааст. мо дидем ки ӯ пас аз раиси ҷумҳур шудан зуд аз ҳамаи ин ширкатҳо берун шуд. мошини Шефирро чанде пеш афроди номаълум тирборон карданд ва онро талоши суиқасд медонанд. сухангӯи Зеленский аз шарҳи авроқи Пандора худдорӣ кард. русия Вашингтон пост ки бахше аз консорсиуми хабарнигорони таҳқиқгар аст навиштааст маъшуқаи Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, аз тариқи як ширкати офшорӣ дар Монако соли 2003 бо арзиши $4 миллион хона харидааст. Кремл ин гузоришро шарҳ надодааст. Қазоқистон маркази пажӯҳиши фасод ва ҷиноятҳои созмонёфта узви дигари консорсиум дар бораи Нурсултон Назарбоев, раиси ҷумҳури собиқи Қазоқистон гузориш додааст. гуфта шудааст ки маъшуқаи ӯ Асил Қурмонбоева аз тариқи 6 ширкати офшорӣ $30 миллион гирифтааст. Назарбоев ин гузоришро шарҳ надодааст. дар гузашта атрофиёни раиси ҷумҳури Тоҷикистонро ҳам ба пинҳон кардани сарват дар ширкатҳои офшорӣ муттаҳам карданд. радиои Озодӣ ин иддаоҳоро аз манобеъи мустақил тасдиқ карда наметавонад. ва агентии амрико оид ба рушди байналмилалӣ рӯзи 5 октябр аз оғози тарҳи нави 5-солаи $19 миллион оид ба рушди савдо дар Осиёи марказӣ хабар дод. ҳама кишварҳои минтақа Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон дар ин тарҳ иштирок мекунанд. дар доираи ин лоиҳа тиҷорати минтақавӣ, рушди корхонаҳо ва раддубадалҳои минтақавӣ пешбинӣ мешавад. юсаид мегӯяд аз соли 1991 то имрӯз ҳукумати амрико ба Тоҷикистон дар ҳаҷми беш аз $1 миллиард кӯмак кардааст ва $650 миллион ин маблағ тавассути агентии рушди байналмилалӣ дода шудааст. фурсати барномаи ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо азизон бо мо будед. хабаргузоришҳои дигар дар сомонаи радиои озодӣ зер нишони cw.ozodi.org гузошта мешавад. фарду ман шуморо бо хабарҳои нав дар сархати рӯйдодҳо мунтазир хоҳам буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.